Dobar dan ljudi, ovdje je Vanja i sad ću vam pokazati kako da invitete sve svoje prijatelje u neku grupu. Prvo što će vam trebati jest ova skripta koju možete naći link za nju u opisu videa. Zatim dođete na stranicu grupe te ako ste u Chromu pritisnite Ctrl+Shift+I i trebalo bi vam se ovo učitati. Ako vam to ne radi možete ići na ovaj kao menu, More Tools i Developer Tools. I zatim vamo odaberite ovo konzol. Zatim ovu skriptu koju smo kopirali zalijepite vamo. Pritisnite Enter. I vamo vidite kako je, vamo piše koliko je prijatelja našao i vamo znači koliko ih invita. To jest dodaje u grupu. I kada završi pitat će vam people invited, evo vamo vam piše koliko je u stvari zapravo invitano, a vamo koliko ih je ukupno i pritisnite close. Zatim ako refreshamo stranicu, možete vidjeti da je sada 643 ljudi u ovoj grupi. Hvala na gledanju videa, ako vam se video svidio kliknite na like, ako nije kliknite na dislike i ako želite još videa kliknite na subscribe.